Kini degradation Meghalaya bat ngi pedeng sobhai pi baro syakatuk kubor mta ka janmiet. Shoban pashi kubor ki babenya ini pechwai ki mat bakongsan. Sam umintri rang ba ka jelau kan rat ki sama yaki mdap syaki samla puli jang ke West Garden Hills. Say ka West Giant Hills District Congress Committee ya ka kerteng jang ki nyomut ki kertong MDC jangka. Dang yai ap ke sarkar jela ya ke jubab na ke sarkar kebe ban sedang biang ya ke jumbai tingkai ki projek penroi na ke benta ki jaka kaput. Rakhi ki jai benrio asemis kanang ba shelong ya ke bihu ke badai ke tamasa jong ka ayam on. Pat ai kublai Kickboxing riang ke Riboy District Sports Association ya kilai po armut kinang ilek kai football kintay bat senrang na gebenta ke Lempung Meghalaya Games araja aposan. Ki kubor ki babenya. Umintri rang ba ke jela Meghalaya ukan rat ke sangma menta ke sengi ulah sami ki mtap lani ki learning tablet syaki samla puli jong ke West Garden Hills ringkat mat ulampang ke ying dorbar tauan ke jela u Thomas A sangma ha ke program ke balalong ha district auditorium tura ke mtap ke de ke jing stang jong ke scheme Chief Minister Student Digital Learning Scheme ke bertemu ban kentiu ya ke puli puthi lingba ki core computer bat ki wei ha ke ni ke jela ha ba ai jing kren ha ke ni ke program umintri rang ba ke jela ukan rat sangma ulo ong bagani ke tiar basubat hakti kam dei tang ke kenjatian hendai ke dei ke atiar ban pen kubor iki samla jangi palat saus pangut ki samla puli na ki at phawai teli ki school higher secondary kilayok priang ya kini ki tablet. This is not just a program to give these small handheld devices to you, but this program is to let you know that we care about you. To let you know that we trust you, we believe in you, and that we have a huge expectation from you. Ke West Giant Hills District Congress Committee mentaraski kelapen itu iki kanyongot ki kertong MDC hak bau Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala ula ai kublai yaki hakate kejingelang bala pelong ha CTC Orchid Thalaskeng ha kejingkran jong uba Pala ula kentui ki dong kershan jong ke Congress bakin IT lot yaladi na ke benta ke ni ke election ke ban selong shen bat ula kenturu iki kertong ki bala syajit bakin ya don mentalang bat ki pai ba ula banjor ke jing don kam manlong ki bas red bat ki badon por ban yakran be ki pai ba ula ban joru halo ke jingdon kaman pelong ya ke jingalap election da ka akor ke buram ban kian ki kintin ki besniu ni ki kintin penja buram persya ikino kino ki riu shimet ni kino ki seng san hima sima ban wan ra ke election ke babha bat ke badon buram kapal ki candidate untuk man di Gosoro memang ya kena kentai dari election di bentang kiri tuan memang ya mai memang ya mahami dulu kita memaham kebutuhan memang kita orang kita bah kecut ko kan ni to kinomjet to kibasta tiki ke jilong yang i ke jugasan yang i tiki ke parti yang i tiki ya ke background yang i ke sarkar Meghalaya kadang up ya ke jubab nak ke sarkar kemi ban sedang bei tingka biang ha ke bei dei berki projek penroi nak ki jaka kaput jong ke jela umentri ketenat border area development urakam sangma ulah kubur ba ke sarkar kemi la kumba ka tu kat ni snem menta kala sangya ban bei tingka nak ke benta ki jaka kaput lajar kat tau la ongpat ba ke sarkar Meghalaya kala shimkhia ban pentikna ba buntli ki projek penroi hapok ka MGNREGA bat Meghalaya Basin ki trikam ha kini ki jaka kaput. Mostly border area development was from the major, from the mostly the international come from the government of India. So this are the issue, but not only in the border area fund, but like whichever required, not in MGNREGA, and the basin development programs, and different government has initiated taking intervening with the different projects like in MBDA and in what you call and different programs of the government of Meghalaya also.
Uba lambor malnyang ubade MDC bedu MLA berim jong kanong krem constituency ula kop uba Aden Miller besayumaj ubade presiden kaseng VPP bat kumjuru MLA bementa jong kanong krem banya tainya para marway ban rai manu ubala penwanra kambun ki kampen roy hakane ke constituency uba lambor syusyuru ula banjur bahapo shisnyam ula trei shitom ban maramot iki surok kum ke wei ke surok ke bana liulong bat rengi shilong ula banjur baki brio kilapen khamti uba besay mai daka jingkit kle penwanra iki jingkela bat ke roy kepar bat baka de hiru ka kamram jo uban yakren bat ke sarkar pajma tementang aku abnong hang ni nga challenge nga wan daga debate bani kren ni developmental scheme ki ba hapo kanong kren ko si munu laibon nga khot ni kita binuan debate nga ya ki proof jonga kadno ni syong markhman ni debate hapo ding jonga bat wamali jong kanong kren lalu ang mga kamlay ay ngayon ni mano bonra scheme babun hapo kanong kram konsi nga ang ko abnong yakata Hakabaya day begjing penkre nakabenta ke election MDC syaka KHASI Hills Autonomous District Council ya kabala bu bakan long haka apawai terik urempang arjar pausan uba lambor ula ong begjing penkre kila ya baik ya nanti hakaba ula banjur begjing penkre ki ya baik lenter bat kim day tang nak shisin nakabenta san snem ula pentik na bu on sa aireng komukertong shimet hakaba ushania baik hakajing shania bajing kershan jongki pai ba ban un syakriya ki hakajubab jong halor kijing keno bagi kertong ki bom hakanu kaseng bunsin ki julet penyasno ila dibet ki seng sang pertai hadin ki election uba lambor ula pensyai baka election commission jong keri India kala dapat itu ki kertong ki bomdon bat kanu kaseng sang hima sima ka state election committee kani gede po ka state inamerkan ya election commission of India the fiken ru kandet the piong bani ken chpanga election commission of India ru kat election commission of India ru kalang itu you tahu candidate maroi u candidate independent ka commission of India kalabu padigi election commission of India kalabu padigi symbol nam ta jong ki independent tewo ka recognize sekilo tinga so ba kani kanti ka banganga ya asoy demet bagi pajba kyong ya naka lenti ko mu ketong simet kadi kita hi ke banga skuan peso kalait ko dorbar pelun nin gasngi kala penkut buram ya kekenhon ya lek kai football jong ki kentai nakadau bekila job ka limpung women's football league title arja pausau kalimpung yelek kai arja pausau la penlong hamadan polo shillong hagani gasngi lawan ya shimmenta do ba lambor malngyang ubade MDC jong kanong gram constituency la ya don mentalang ro da kinong yalam jong ka club kinong song shnong kinong yelek kai football bat ki kimi ki pa jong ki kekenhon yelek kai football ki kentai ka like or sports club kala job da ala not persya ya ke PFR football academy ha ka final ke balalong ha ka first ground polo kum ka jing itu ya ka jing job jong ki UMDC ula aya barok ki dukhat jong ka kenhon da ka song pisa bat ki tiar sa ken mau kum ka dak jong ka jing songo na ka benta ka jing tre shitom bat ka jing la ban le pha jong ki palai dei jing ki nam da jong ki jing ka jing ye jong ai sham jing ki ni no panya ka kam ka jing jang jong bat ki kon sama dei ka lao Ada sausarang hadu kata-kata nama video mana yang kenahan berulang amyang yang amdan katalan ke pemikiran dari bangga yang kenahan berulang dan bangga Krishna lekor barat away ke office jongka district election officer West KHASI Hills District henen kasgi kala penmi ya ka draft electoral roll na ka benta ka election KHADC arja arphosan ka ban salong shen kani ka thop kerteng ka kenthop ya baro laitli ki constituency jong kani ka district ya ka program la pelong ha conference hall nong stoin hapo ka jing penya jong uba Garrett LSN Dykes ubade u district election officer balai shimentaru da bon ki weipat ki long he long han bat ki nong mi khmat na ki seng sang perthai paper u DEO la samru ya kani ka thop kerteng Shekinong mikmat jong kiseng san hima sima kani ka district ka don hadu shispa sapon real teli ki jaka tap vote hakaba apu khandai teri la ito baki day ki badon haka jing ima na ki daw jong ka jing yashun hapdeng kiseng san perthai ki jing ki persya bat ka jing jingai jong ki jaka
Ban rakhe ka jing tray shitom bar ka jing yai sha jong ki nong rap hadin ka ayom od ka sinjuk Re Lajong Farmers Produce Organization kalala ban pelong ya ka tamasa jong ka ayom od lani ka Harvest Festival jong usnam araja alposan kani ka tamasa ka long ban lumlang yi ki nong rap ban ai men siam ki ban ai khublei ka jing yai kiu jong ki ka jing pahu pahai bat ka jing job ha ka rap keryang parosisnyam ya kani ka program la pelong hasnong mau preu bala itu kom kasnong penmi so ka bapau imadon dor tongper ibade ADC ilai shimenta kani ka program kum ikongsan kani ka tamasa ka longkum karensan ban penroi ka jing teli ban ya samlang ki jing lang jing tep ban penslor ki rukom rap ki bala ban ne ban sa hapdeng ki nong rap rap ini ki badan kam tam haka imlang kasalan bong yang ju kenal ya kata jadi ki nong rap ini ki ba kam tam kenal dia bayam lu makai lemang dia dia yang semua saya kerana jom, bah, bawa model aku rumah nyu hajar buat ini, nongkrep badan apa dengan mereka FPO. Wat haka jingjengai kepada ki 4 kilometer nala ka yeng kesem ki jait menrio asmis hanong ba shilong ki laraki ya kata masa bihu da ka let niam let rukam ka ba isyongkun kanong ba shilong ka menshwa ka dei kanong ba jong ka jela asam ha shwa ban pia ya ka yai beteng ban ri ban kedop ya ki jait menrio asmis ki bedang ri dang sumar ban penek pensa ya ki riti ki dostor jong ki lingba ka jingraki ki tamasa tenrai jong ki kamak bihu ya ka bala tip rukum ka bogali bihu ka dei ka tamasa jong ka ayom od ya kepala juraki habaro kawai ke jela asam bat hakatan syatai lamingi kumbadai ke kerteng jongka kabadai ke jingle smubha bat ke kawai dawai ke bogali bihu kadai ke jing ya kemenlang bat jingelong kawai na kini jing rakhe la pelong hanamghar Hajan Shankar Dev College Habishnipur. So we have been celebrating this Maghi Bihu right from the inception, which was our center was established in the 1949. Right from that time, we have been celebrating this Bihu. It's not like in the Bihu which we observe in the village. You see, village people they observe in a much way. You see, there a lot of people are there. Here, as you know, we are in so to say, what should I say? We are very less people here, but still we are observing this. We are not lagging behind to observe our Bihu, this Maghi Bihu. Ka All Meghalaya Kickboxing Association nin gaski kala play perdaya ka program ajing kai ka ban rius ngilenter bala tip kom ka state level kickboxing training camp ka bapra umsning kani ka program bala penlong ha amka umsning training center la wan manishimenta da usamla ADG Kharbani ubade usamla bapau jong ka ribhoy uba Samuel Hasha ubade president jong ka amka bat kiwe kani ka program kala sakhi ka jing shimenta shitraham jong ki nyau phongut ki khna samla ki bakentop ki kena shinrang bat contain aki keleng ki district jongkari lom KHASI bat jaintia ki balapan kre yalde bandang pen tebet shushu ya ka jingele kai kickboxing hakini ki hinrius ngi kai menta kam di shu tong ka ek jinge klan met namta ka koi ka khia jong phi ngai skem ki banang menta ka ade ka kam ku jong ki ban pen em jak po banwara ya ka yo ka kot hayeng hasem banwara ya ka nam ka burom jong kasnong jong ka district but jong ka state hibaro kawai Karibhoy District Sports Association bentakas ngi kala penlong ya ka jingalom lang ban ai kublai kit bokit riang ya ki lai po arngot ki khna shinrang bat kenthei ki bade ki nong ile kai football ki ban lai asia menta ha ka limpong Meghalaya Games arjar phosan ha ka te ka jingalang la ai ka kerkhu ka kerdo bat ka kublai kit bokit riang da oba Ferdinand Kharkamni ubade president jong ka KSU North KHASI Hills Unit haringkat ka jingadon lang jong o Louis Star ubade president jong ka FKJGP North KHASI Hills District uba RB Shadap ubade president jongka RBDSA uba Rangkansai ubade unong ai jingmut jongka seng RBDSA haringkat bat ki he ki hai ki khot jongka RBDSA bat ki ki kenram kilendan ha ka jing ai jing kran jongki kila penslor ki nong ile kai de ka ba ai men CM bat ai jingmut bakin ile kai bha khnang bakin la banwan ra ya ka jing sorong bat ka burom ya ka district hi barok kawai Jauh kalau bersenang ini, lestai dalam dah tadi depan mi, dari itu tidak berubah. Tadi kebiasaan yang kita jupi, buat juga kita dibuat. Next kan makin rakyat tak buat orang berjuis, jadi yang usaha buat. Kasado tak ini juga pen
so si ya pi ne ki mong ya pi re what ship ta ship ya ga jumlong ke bokla kelamat apa ne desem demam ta ya ta fokus ya ta ka jila kai pi ke komandan dan de shawar komandan Mentang ini pechwai ke jilong juman ke simdeng hatura. Kajing kriat kalong khatlai degree Celsius, bat kajing shet kalong arpholai degree Celsius. Kajing sengam kau kalong nyepu kendai nak shispa. Haba pai pat kalong ba shilong, kajing kriat kalong san panya degree Celsius, bat kajing shet kalong khan riu degree Celsius. Kajing sengam kau kalong nyepu nak shispa. Kat bah hajuai kajing kriat kalong pra degree Celsius, bat kajing shet kalong khan riu degree Celsius. Kajing sengam kau kalong riu pholai nak shispa. Kesun meneng kan rang hatura bat hajuai kat bahanong ba shilong pan kala bandon ke jing hap slap bat ke jing dom loo kendau ke bamelu mela hakikat tu kat ni ki jaka Shoban pai ke bekut jaga top kubon ini pe biang sesi sedi kimat bekongsan Sam Menteri rang ba ke jelau kan rat ke sangmai ki entap syaki samla puli jang ke West Garo Hills Say ke West Giant Hills District Congress Committee ya ke kerteng jang ki khat nyau ngut ki kertong MDC jongka. Dang yai ap ke sarkar Julai ke Jubat na ke sarkar Kemi ban sedang biang ni ke jing bai tingkai ki projek penroi na ke benda ki jaka khapun. Rakhi ki jai benrio Assamese ke nombak Shillong ya ke Bihu ke bedai ke Tamasa jongka ayam on. But I could play Kickboxing yang dari Bihu District Sports Association yang kilai po arngot kinong lekai football kintai bat shenrang na kabenda ka limpung Meghalaya Games araja athosan. Tipalok katung la poy siya bukod jang katup ko bojing imita ka janmet hado bangin syam yang mat pila syai kasngi ko play pi barot.